Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita pada kali ini nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dengan izinnya lah maka rencana katanya untuk berkunjung di rumah duka saudara Henry bin Jubirnya berada yang alhamdulillah sorenya kami cara dekat ke rumah duka. Kemudian selayut nan salim Ubarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang setia dengan umatnya, dan Nabi yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam yang mana mengilmi kepada ilmu yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Cipta mensejahtera katanya udah para keluarga dan sahabat karib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kasih iring sebahu untuk berjuang demi tegak di kalimah la ilaha illallah. Kemudian para ulama, baik dia ulama yang keawal daripada katanya maupun ulama yang mentong nanti dosa patut yang mentong berurus di akhir rumah Allahnya, yang tugas ulamanya tidak lebih dan tidak bukan untuk membawa kitanya kepada jalan kebaikan. Kemudian di belakang daripada itu kakak takzim kami terutama sekali buat bapak pimpinan kampung atau pimpinan adat kampung Trimudura Baru yang kami hormati berserta staf ataupun jajarannya, terutama sekali kata penghormatan kita bersama untuk Bapak Pimpinan GRMA ke Aceh Selatan, yaitu Bapak Al-Tayyubi yang alhamdulillah hampir 80% mencapai cita-cita ini yang dia buat atau yang dia rangkul demi untuk kemaslahatan dan persahabatan kita ke Aceh Selatan. Yang alhamdulillah ini pun sangat kami minta terima kasih yang sedalam-dalamnya inisiatif terbaik dari Bapak kita Al-Tayyubi. Kemudian kepada rekan-rekan GRMA yang tidak kami sebut satu persatu, yang umumnya dari mulai Labuhan Haji Barat sampai ke Kecamatan Prumon yang mungkin mewakili, baik dia hadir ataupun tidak, ini pun kami minta dan kami mohon rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya mungkin ada partisipasi melalui rekening atau sumbangan lain yang mungkin kami tidak lihat, yang hanya tahu Bapak Ketua Al-Tayyubi. Kemudian kepada ahli bait kami mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya, yang jujur secara karena lillahi ta'ala. Kami tidak menduga baru sebentar dia bergabung di GRMA, yang beliau aktif selalu di mana ada kegiatan, tapi tiba-tiba Allah berkata lain, dia harus memisah dari kami. Mungkin inilah yang lebih baik, mungkin dia menghadap Allah, atau mungkin lebih sayang Allah daripada kami menyayanginya. Yang paling kita sesali, belum tercapai kepada yang kita maksud, belum sampai kepada yang kita tuju, tapi beliau sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini hari akan kita takziah di rumah saudara Andri bin Jubirnya Rada. Siapa tahu ke depan kita salah satu di antara anggota GRMA ini akan berangkat juga untuk menghadap Sang Ilahi. Yang semua itu bukanlah kehendak kita tersendiri, tapi hanya yang berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa terima kasih terutama dari Bapak Pimpinan melalui saya, yaitu Bapak Pimpinan GRMA Bapak Al-Tayyubi, mengucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi saya bilang, dan kami bermohon rasa terima kasih baik dari Kecamatan Prumon ataupun Labuhan Haji Barat
yang sudah berhadir ataupun mewakili. Yang sebenarnya kalau kita kumpul bukan segini jumlahnya, tapi saya rasa kalau desa Keringguro Baru hampir separuh kalau kita bergabung ke semuanya. Tapi kami mengucapkan ini juga rasa terima kasih dan kemaafan di mana kesilapan dan kekasaran kami melalui grup mungkin ada kata yang tidak enak untuk menghalau atau mengajak bapak-bapak semua untuk berkunjung ke rumah Andri bin Jubir Nyaradat. Semoga Allah akan melapangkan kuburnya dan semoga Allah akan mengampuni dosanya dan senantiasa kelak kita nanti akan jumpa dengan dia di yaumil qiyamah. Jadi saya rasa hanya sekilas dari gambaran mewakili saya dari seluruh anggota GRFA Aceh Selatan. Dari awal saya berbicara hingga akhir. Di mana kata yang tidak senonoh, maklum saya cuma tamakan SMA itu pun 89. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua kami, Bapak Ibu, Rusuk sama dia beserta doa Ustaz dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan ya صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم منا ومنكم مقبول لا إله إلا الله والله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله إله إلا الله لا 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 إله إلا لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعاقبته في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استجب دعانا يا الله واشف مرضى وارحم أمواتنا إلا الله بعد المن علينا بالقبول بماضي فضلك الكرام إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتهليلنا ودعانا يا الله خصوصا سمينا أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أردت وأصوله وفروعه وأنت تعلم بأسمائه ومكانه وقبوره يا أرحم الراحمين اللهم اجعله سبب ما قرأناه من سمرياتنا وما تلونا وتهليلنا ودعانا يا الله خصوصا ثم إلى روحي أندري بن جبير أردت وأصوله ومكانه وقبوره يا رب العالمين وجودك وكرمك وبذلك عتق وفكاك وبداء والعالمين واغفر اللهم لنا وله ولوالدينا ولوالديه ولمشايخنا ولمشايخ المقربين يا أرحم الراحمين ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله الله واجعله
اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا وإياه من أهل النار. اللهم أنزل رحمة ونعمة وبركة وسلامة علينا وعلى قبوره خصوصا ثم إلى روح أندري بن جبير يا أرداد يا أرده خصوصا ثم إلى روح أندري بن جبير يا أرداد بكلمات توحيد براءة وعتق من النار وأن من العذاب وجوازا للصراط ونصيبا إلى الجنة وعاقبة الخير يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan kepada seluruh anggota GRMA segera berkumpul di Panglung karena ada hal yang ingin kita bicarakan. Ganti. Oke, segera kami merapat ke